Oras mahubat tahaganupan Bapak Inang, paima ijalo hita hatani Tuhan, parlobe hita martonggo mahita. Tarima kasih ma bamu Tuhan, bani haganupan holong idop niuhurmu mamasu-masu goluh nami. Sadarion Tuhan, bani haganup lakah goluh nami, mamukah manuruskan horja nami, hamma nama kasomani manramothon. Cana hatamu mahoma nagabi onjolan bandami bani nama korjahon haganuban in. Tarpuji maham Yesus on maelek pangenduan nami. Amin. Hatani Tuhan bata ibaga sadarion ay matar surat bani buku pesalmen bindusiah humbani ayat 10 sada. Isobut hatani Tuhan ta. Halani ai martenger ni uhur bamudo sagala namananda goranmu, ay seng ongga itadikon ham sagala namangindahi ham. Ale Jehovah. Tahaganupan na hinargan ni Tuhan Yesus Kristus, ibagas situasi dan bahkan kondisi na didopak kota ibagas panorang on, tongon rado songon na ragu hita, rado songon na boratan hita pangahapta, agi pelang adong bani abarat taon. Halani bueni si pikir honokon, halani tantangan na sonin lambin roh dorasni, boratni, idopako kita. Tapi ibaga situasi na si songonon on lang adong pangadua-duan ta itanoh on. Hatani Tuhan ta manisay hita ibagas sogot ni arion. Ay may sobut martenger nihur bamudo. Martenger nihur laho makatahon bahasa hujaido kita terfokus tertuju halani ibotoh kita adong guguh na soboi halopowan manandingi dan bahkan mengatasi guguh agi AHP na adong itanoon. Janah Tuhan ta marhitihon ni teks ni ambilan taon songon na sinaksihon ni si Daud. Ia mangahapkon begitu enak ni sonin dear ni nahanay batamar horja bani goluh ni bani naman dopakon na borat na idopakon ni. Lang ibotoh tongon huja ia roh, lang ibotoh tongon huja ia masuhutkon, tapi ibagas sada syair puji-pujian ni hubani na bata ipadas ni ay bani tonggo ni hubani Tuhan. Asin ini martenger ni hurbamudo sagala namananda guranmu. Halak na dop mangguluh ibagas idop nyuhur ni Tuhan. Halak na sadar bahasa hajong-jongan ni adong na si sonarion adalah kuasa panogu-nogu ni Tuhan. Ay do mambahen dong merasa nyaman ia. Ay do mambahen dong gabiguk malas nyuhur ni. Agi pitongon situasi na borat na idop pakot ni taban ni panorang on. Lang adong na lang marpusok nyuhur. Lang adong na lang marutol marhoy sonari. Haganuk marhoy. Tapi namin hoy ni halak na persaya, tapi namin hoy ni halak na marpangharapan hubani Tuhan. Ibotoh kuja ia masosouhon. Ibotoh ia huja laho mangondoskan haganuk namasa na dong bani ay itong-atongan ni pardalanan ni guluh ni on. Asi ibaga situasi na borat na si sonari na idopako kita bapay ng haganupan na maposo rosi age dakdanak sikolah minggu nini. Lang ongga itadiko kam. Lang ongga itadikon Jehovah goluh ni halak na persaya. Na mangindahi buhi ni nebata. Na mangindahi hata ni nebata. Na marpangharapan hubani ni nebata. Asya tak sonari Bapak Inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Adong mungkin keluarga diha-dihata na sonari ibagas na mandalani isolasi mandiri i rumah. Irawat homa i rumah sakit, marpake ventilator kita. Dan bahkan mungkin adong na borita na ligan na bani akulat taon sehingga langboy hita dohor, langboy hita marsaor, langboy hita marhasadaon, bahkan langboy hita beribadah. Tapi namini baga situasi na si songono na iya, ibotoh kita mahujah hita roh. Ibotoh kita mahujah kita laho masuhut kon haganupan na masa bani guluh taon. Janah janji ni Tuhan ta makatahon. Seng ongga itadikon. Bapak inang kita haganupan na hinarga ni Tuhan Yesus Kristus. Lang itadikot Tuhan ham.
lang ita di Tuhan ham ibaga situasi parna boriton na dong bamu sonari. Lang ita di Tuhan ham sonari agi situasi ekonomi muna mungkin ya borat, kebutuhan na meningkat, harga ni suara na suadong, tapi janji ni Tuhan tawa katahon lang ita di kokam. Maka bangun hita masonari hadirion taon agay baga situasi na borat, lambit ihapok kita mahoma sonari sonahanay batamar horca mangurupi hita na mangurupi malawat maperdimatahon haganupan goluta. Dunia boleh meninggalkan kita, keluarga mungkin akan jauh dari kita, tapi sonari Tuhan hadir mangurupi ham, bastu bani goluhmu, laho pasonangkon pada mehon, uhur pakon pikiranmu, bani namandalani haganu pardalanan goluhmu. Maka inang Bapa hita haganu panahinalgan ni Tuhan Yesus Kristus, margogoh maham, mangusagah bani kuasa ni Tuhan, margogoh maham, pulih maham, bani hidup ni uhur ni Tuhan. Dohordo iya, bogedo panangarni, ketika ipadas kita, dilo tak, doruh tak, hubani Tuhan. Jana sir do iya lah manise ham, manise hita ok kaganupan, ibagas kuasa hagukuhon. Tuhan maman ramot hon nasiam, Tuhan maman ramot tok kita haganupan. Agi baga situasi pandemi COVID na si sonario na semakin borat ni, tapi Tuhan lang ongga mana diko kita bani golongan. Ya somani hidup ni hurni Tuhan mahita. Amin martongko mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Bani hatamu nadop ipabogihon hamhuban nami, bahasa tongon sing ongga ita diko kam halak namar pangharapan hubamu. Malah suhur nami Tuhan, ketika ijalohan nami hatamuon, na mungkin adong hanami sonari bani situasi nama morsan na borat, parna boriton na dong bani akula, na mandalani isolasi mandiri, irawat i rumah sakit, irawat i rumah ni bei halani parna boriton na sonarion. Tapi tongon hatamu ma Tuhan nagabi onjolan panuhtap ban nami. Bahasa lang ongga ita di kokam hanami. Alanya Tuhan Yesus Kristus holong maham, pasu-pasu ham guluh nami, ramotokam hanami, bani haganupan horjana ni horjahon nami Tuhan, manipat ibaga sadarion, say manupak maham, parokon hadiharon, parokon malas nyukur, jana boy idaihon inikmati hanami haganup, hina dear ni pasu-pasu mu nadop yondos kokamban nami marsada-sada. Tarpuji maham Yesus, terus konon nami mahaganup lakaguluh nami, bani pano guno-guon rosi campur tangan ni kuasa hagogohon na kumbaba. Amen. Shalom mahubat tahaganupan Bapak Ina.